Poštovani gledalci, nastavljamo sa našim podcastom koji je vezan za olimpijske igre, zimske olimpijske igre u Pekingu, koji će se održati u februaru od 4. do 20. februara 2022. godine. Naša nova gošća je Sanja Kusmuk. Sanja, dobrodošla u Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pozivu i bolje vas našla. Dakle, Sanja, rođena 17.3.1996. godine, dolazi sa Pala, otac Brane, majka Milanka, brat Saša. Šta nam još možeš reći od ovih osnovnih informacija vezano za tebe? Pa osnovno srednje i visoko obrazovanje završila sam na Palama. Diplomirani sam profesor fizičkog vaspitanja i sporta i trenutno sam na master studiju. Skijaškim trčanjem se bavim od 2008. godine. Mogu reći od 2012. profesionalno da učestvujem na Evropa kupovima i na takmičenjima višeg nivoa. Prije nego što počnemo sa ski trčanjem ili cross countryjem, reci nam koja je to bila osnovna škola, koji su bili najbolji prijatelji u osnovnoj školi, sjećaš se nekoga iz srednje škole, ima li nekog iz tog perioda, možda neka profesorca koja je, ili profesor koji su bili izuzetno, da kažem, razumni prema tvojim obavezama u sportu, želiš nekoga od njih pozdraviti? Ukratko. Pa iskreno, dok sam bila u osnovnoj i srednjoj školi, moj talenat još uvijek nije dolazio totalno do izražaja. Na fakultetu sam bila stipendista Olimpijskog komiteta za olimpijske igre u Pjongčangu i tada su profesor prepoznali moj rad i trud. Moj profesor skijanja Siniša Karišk mi je pružao veliku podršku kada su pitanje sami zimski sportovi koje smo imali u 3. i 4. godini. Također, dekan fakulteta mi je isto pružio veliku podršku, razumijevanje. Imali su osjećaja kada, naravno, ja nisam cijeli decembar tu. Imala sam povlastice, moram da iskreno to priznam. Razumijevanje. Da, razumijevanje. Super. Spominjemo fakultet, profesor fizičkog vaspitanja. Kakvo je tvoje mišljenje o tome da sportisti vrlo često zaborave na to da trebaju da se bave još nečim pored sporta, da trebaju da se educiraju, da otprilike znaju čime bi se bavili nakon svoje karijere, jer ipak desi se da karijera prođe nekada vrlo brzo i onda se svi sportisti i ne snalaze baš najbolje u tom momentu. Poznati su projekti koje radi Međunarodni olimpijski komitet i Evropska unija o takozvanim dualnim karijerama. Pa kako ti gledaš na to i da li možda postoje neko tvojih kolega koji baš puno ne obraćaju pažnju na to, a kad tad stići će ih taj moment da će morati završiti karijeru? Da. Pa prvo htjela bih da kažem da tek kad sam počela da se bavim sportom, moji roditelji su mi rekli da sportista nije kompletan sportista, naravno bez visokog obrazovanja i da obrazovanje ujedno mora da ide zajedno sa sportom. Smatram da se mora posvetiti pažnja i dualnoj karijeri, jer nećemo zauvijek biti mladi i nećemo zauvijek biti na visokom... I lijepi. I lijepi, naravno. Smatram da treba velika pažnja da se posveti samoj dualnoj karijeri. Mislim da se može to ujedno raditi i skijati i možda neki posao od kuće online, da to uopšte ne oduzma neko veliko vrijeme. Bitno je da imate i drugo zanimanje. Da. Recite mi, sport u vašoj porodici, da li su se otac, majka ili brat bavili tim i kako u ski trčanje? Nije baš svakidašnje da se neko bavi skijaškim trčanjem, iako se radi o prekrasnom sportu koji je izuzetno zdrav. Pa kada je riječ o sportu u mojoj porodici, brat je taj prvi koji se počeo da bavi skijaškim trčanjem. Možda godinu dana prije mene se upisao u školu skijanja. Meni se to svidjelo. Htjela sam da naučim da skijam i tako je sve krenulo. Smučarski klub Romanija Pale je tu zimu imao školu skijanja i roditelji su zajedno upisali mene i brata. Ja sam takva po prirodi od malih nogu kad nešto krenem da radim ili ne radim nikako. I onda sam ostala u skijanju naravno do danas. Kroz godine se razvila ljubav, imala sam ciljeve, željela sam da budem prvo prvakinja države, pa onda posle naravno olimpijske igre i sve ostalo. Mislim da je prvi korak bio da budeš najbolja na Palama, jer tamo je izuzetno mnogo
iskusnih i ski trkača i bijatlonaca. Pa kad smo kod ski trčanja i bijatlona, znate, uvijek naši ljudi miješaju. Možeš li nam reći otprilike koja je to razlika? Ja znam da imaju sličnu stazu, sličan trenažni proces, međutim postoji određena razlika, pa možeš li nam to pojasniti? Pa najvažnija razlika između smučarskog skijanja i bijatlona jeste ta što bijatlon, samo ime kaže, to su kombinacija dva sporta, skijaškog trčanja i pucanja, dok je skijaško trčanje samo skijanje. Razlika jeste u treningu velika, iako se to na prvi pogled čini da je isto, vjerujte mi da nije, pošto sam se bavila i bijatlonom i skijaškim trčanjem. Bijatlonci svojevremeno nauče da posle nekih 7-8 minuta prave pauzu od minutu, to jeste događaju, a u skijaškom trčanju pauze nema. Odlično. Čak i za nas koji smo već u nekim godinama i bavili smo se sportom, kažu da je to jedan od najzdravijih sportova. Pa koja je tvoja poruka vezano za ski trčanje, za biti u zimskom periodu na otvorenom, gdje je vjerovatno malo i hladno nekada, ali u isto vrijeme i prekrasno i izuzetno zdravo? Pa moje mišljenje jeste da prva zdrava stvar vezano za moj sport jeste ta što smo na visini, na čistom smo vazduhu, na suncu smo koji je izvor vitamina D. Zatim mislim da skijaško trčanje pozitivno utiče na respiratorni sistem, bolji protok krvi kroz naš organizam i sve ostalo. Znači, obogaćujemo krv kiseonikom, bolje ćemo se osjećati, spavati, bit ćemo raspoloženiji. Definitivno jedan od najzdravijih sportova. Da, da. Je li to sa rekreativne strane skup sport? Šta treba za jedno ski trčanje? Pa mislim sa rekreativne strane da i nije pretjerano skup sport. Mogu napraviti paralelu sa alpskim skijanjem. Potrebne su vam skije, pancerce, štapovi, naravno rukavice i neka kapa za nekog rekreativca. A za profesionalnog takmičara jeste, jer težimo da nabavimo bolju opremu, bolje skije i to naravno sve puno više košta, same pripreme i sve ostalo. Koji su to najpoznatiji ski trkači koji dolaze iz Bosne i Hercegovine, tačnije sa Pala, jer je, kao što znamo, Pale, Mokro, pa donekle i Sarajevo za vrijeme olimpijskih igara bilo sjedišta tih ski trkača. Koji su to neki tvoji uzori i danas možda i tvoji treneri? Pa mogu spomenuti moju klubsku koleginicu Tanju Karišek, koja je zabilježila 3 nastupa na olimpijskim igrama i ujedno i napravila istorijski rezultat samim učešćem na olimpijskim igrama, i Mladen Plakalović koji dolazi iz Mokrog, koji je zajedno sa Tanjom išao na sve 3 olimpijade i napravio značajan rezultat. Govorimo o Tanji, govorimo o Plakaloviću. Je li popularniji sport među ženama ili među muškarcima? Pa među muškarcima moglo bi se reći. Naravno, to se tek vidi kada odemo na neko veće takmičenje po samoj startnoj listi. Puno više ima muškaraca nego djevojaka. Samim tim, zato što se smatra jednim od težih sportova. I zato je zastupljeniji kod muškaraca nego kod djevojaka. Kada govorimo o težini, sigurno imate dugu sezonu. Koliko traje jedna aktivna sezona, dakle na snijegu, sigurno trenirate i ljeti, i koja je to razlika između ljetnog treninga i zimskog treninga i da li često odsustujete od kuće i koliko je to? Je li to mjesec, 2, 3, kad se sve zbroji u toku jedne godine? Pa zimska sezona, u zavisnosti od količine snijega i našeg odlaska na pripreme, traje od 4 do 5 mjeseci. Naravno, ljetni treninzi se znatno razlikuju od zimskih. U samom početku, kada krećemo sa baznom pripremom u maju, treninzi su duži, raznovrsni, planinarenje, vožnja bicikla. Naravno, kako se primičemo sezoni, radimo specifične treninge za naš sport, kao što su vožnja rolki, to je simulacija skija. Posle toga odlazak na glečari, sa glečara naravno stupamo u sezonu u decembru. Koje su to destinacije koje su najpopularnije za pripreme i da li Bosna i Hercegovina ima dobre uslove za pripreme? Koliko ja znam, ja dolazim iz nekih ljetnih sportova, mislim da imamo puno ljepotica i puno predjela, pa i neki su ostalo do zimskih olimpijskih igara gdje se može baviti sportom. Smatram da
da naš dio ovdje ima jako dobrih potencijala koji se mogu iskoristiti. Kada je bio EOF, velika količina novca se uložila u ski centar dvorišta. Dobili smo strelište, što je velika prednost sad za buduće trkače. Mogu da vježbaju pucanje, što je naravno... Bijatlonci. Da, bijatlonci. Što je nama naravno od velike važnosti. Moramo da radimo na razvoju našeg sporta, kako bijatlona, tako i skijaškog trčanja. I da li ima prostora još za razvitak te infrastrukture? Da li pored dvorišta imamo još neke destinacije u Bosni i Hercegovini koje bi mogli koristiti za pripreme i takmičenja? I koje bi sad to najveće takmičenje bilo moguće održati u Bosni i Hercegovini, konkretno na dvorištima? Mislim da je dvorište sad u najboljem stanju kada govorimo o bijatlonu i ski trčanju. Da. Pa smatram da Igman i Bjelašnica imaju jako veliki potencijal. Svake godine na Igmanu na velikom polju imamo takmičenja. Mislim da gore se treba posvetiti pažnju kako bi malo razvili naš sport i u drugim regijama, a ne samo na Sarajevsko-Zvorničkoj regiji. A šta je sa Kupresom i nekim drugim predjelima? Da li imamo pored Sarajeva i Pala, da li imamo još neke destinacije gdje bi se sport mogao razviti? Jer mislim da bi puno mladih željelo da trenira i bijatlon i ski trčanje. Da, mislim da može i na Kupresu i na Vlašiću. Mislim da oboje mogu da spomenem kao jedan od potencijala kako bi sjeverni dio naše države malo obogatilo ovim sportom proširili, da ne bude samo kod nas skoncentrisano sve. Govorimo o infrastrukturi. Dakle, EOF je sigurno pomogao da se dvorišta urede i da se napravi jedna jača infrastruktura. Kako su trkači i bijatlonci dočekali tu vijest da se možda Sarajevo i Barcelona kandiduju za olimpijske igre? Pa iskreno mislim da smo svi to dočekali sa velikom srećom i radošću. Smatram da su olimpijske igre generalno kruna svakog sporta. Mislim da na dvorištima je to moguće da se uradi. Imamo sve uslove. Kada je bio EOF od zvaničnika smo dobili iz IBU-a, smo dobili potvrdu da možemo da napravimo neki Evropa kup, što je jako velika stvar za našu državu. Znači, radimo ujedno i na turizmu i na sportu i jedno sa drugim ide. Mislim da je to jako naravno, dobro. promocija, turizam, a i materijalna dobit. Kada kažemo olimpijske igre, moramo spomenuti olimpizam, prijateljstvo, poštovanje, izvrsnost, olimpijske vrijednosti, olimpijadu. Kad čuješ ove riječi, kakav se osjećaj kod tebe stvara? Je li to nešto pozitivno, nešto uzvišeno? Da, naravno. Naravno, biti olimpijac isto. Da, iskreno, to je velika čast za jednog sportistu. Kao što sam malo prije naglasila, olimpijske igre su kruna karijere za svakog sportistu. Smatram da ništa više od toga ne može. Jako je bitan taj olimpijski duh. Sama istorija olimpizma u našoj državi, olimpijske igre 1984. u Sarajevu, mislim da su tu pokrenule lavinu emocija, posticale su ljude da se bave sportom. To je to. Trenutak kada si ostvarila olimpijsku normu, možeš li nam malo to nekako da nam približiš i kako ide taj proces? Dakle, vi uđete u normu, onda je morate održati jedan određeni period. Dakle, kako je bilo održati tu normu i onaj osjećaj kad si saznala da će biti olimpijka, samo nam malo to približi. Pa ovako, pošto zbog same situacije koronavirusa, sam taj period za kvalifikaciju je malo produžen. Do sad je bilo 1,5 godina, a sad je 2. Ja sam startala sa nekim ljetnim trkama u Makedoniji i tu sam naravno napravila olimpijsku normu. Dok naredne zime sam je održala, napravila sam 5 najboljih trka u mojoj sezoni. Svih 5 je naravno bilo u A normi. Naravno, ja tad nisam bila svjesna toga da će me to dovesti do olimpijskih igara. Održala sam A normu i jako sam zadovoljna. Kako su tekle pripreme za ostvarenje te olimpijske norme? Kao što ti je poznato, Olimpijski komitet je uspio da obezbijedi 9 stipendija, nekih 360.000 maraka. Sad smo uspjeli odlukom izvršnog komiteta
i predsjedništvo Olimpijskog komiteta da obezbijedimo $25.000 za finalne pripreme. Dakle, da barem za jedno mjesto, 2, 3 budete u mogućnosti da napravite neki pomak. Da li je bilo podrške iz nekih drugih strana i je li ovo bilo dovoljno? Ja moram reći, mi smo nebudžetski korisnik, dakle mi se projektno finansiramo, pa tako i sportiste. A je li to bilo dovoljno za kvalitetne pripreme i šta bi trebalo uraditi sljedeći put? Sad je kasno govoriti za Peking, mi smo pred sami put. Da, iskreno moram da napomenem da sam po drugi put stipendista Olimpijskog komiteta. Naravno da sama ta stipendija mi je jako puno pomogla u organizovanju samih priprema. I isto tako moram da spomenem da nam je Savez Bosne i Hercegovine doprinio velikim dijelom da ostvarimo normu za olimpijske igre, kako ja, tako i moj kolega Strahinja. Strahinja Erić, moramo mu reći ime s ponosom. Da, mislim da sad konkretno što smo dobili $25.000 za finalne pripreme, mislim da će nam to i tekako da pomogne da se spremimo za sam odlazak na olimpijske igre. Prije nego što dođemo do finalnog pitanja, koje svi znamo kakav je, da li možda postoji neko koji je u tvom životu poseban kada govorimo o tvojoj karijeri, da li to neki možda trener ili neko ko se brine o stazi ili naravno porodica je uvijek na prvom mjestu koji uvijek će dati podršku bez obzira na rezultate, trebalo bi nekoga možda ispomenuti. Da, naravno, sa velikim ponosom moram da spomenem svog trenera Bojana Minća koji mi pruža nesebičnu podršku i punih 14 godina uz mene je. Zaista imam samo sve riječi pohvale za njega, veliko razumijevanje sa njegove strane imam. Mimo što mi je trener, moram da napomenem da mi je jako veliki prijatelj. Imamo povjerenje jedno u drugo, što je najbitnije u samom odnosu takmičar-trener. Slažem se, Bojan Minić je jedan mladi trener, naš prijatelj, vrhunski sportski radnik i mi želimo da ga pozdravimo iz Olimpijskog komiteta. Dakle, jedan sportski radnik pred kojim je svjetla budućnost i mislim da će biti puno nekih novih sanja kusmuk koje će nas predstavljati na Olimpijskim igrama. Za kraj, znamo kako je teško napraviti vrhunski rezultat. Naravno, tu govorimo o medaljama na zimskim Olimpijskim igrama. Svjetska supersila Jugoslavija imala samo jednu zimsku olimpijsku medalju, to je Jure Franko. Kakva su realna očekivanja na tvom nastupu, naravno bez ikakvog pritiska, jer na igre idemo da ostvarimo rezultat i da učestvujemo na igrama? Pa znate kako, da sad mogu reći da imam neka realna očekivanja, ne mogu, zato što su ovo moje prve olimpijske igre. Jako sam uzbuđena oko samog nastupa na olimpijskim igrama, ali bila bih zadovoljna da budem u prvoj polovini. Odlično. I za kraj, da li imamo neku poruku vezano za sport, olimpizam, bavljenje ski trčanjem za mlade naraštaje? Možemo primijetiti i svjedočiti da je ski trčanje popularnije iz dana u dan, a u nekim skandinavskim zemljama da je nacionalni sport. Da, pa mogu da poručim da se slobodno bave sportom. Nije to bitno da li je samo skijaško trčanje, kao što kažu u zdravom tijelu, zdrav duh, da se naučimo sportski ponašati i to je to. I za kraj samo želim da se Sanji zahvalim, da joj poželim puno sreće i zdravlja i što bolji uspjeh na Olimpijskim igrama u Kini. Hvala vam.